Rayon Sport bwa mbere na mbere mu mikino zisize zose nta mukino yitwaza nk'uyu mukino kabisa. Rayon Sport ikaba imaze gutsinda ikipe ya Polisi igitego kimwe ku busa kabisa. Abafana ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange, abanyarwanda muri rusange, ibi bintu birabatangaje ndetse bavuga yuko Rayon Sport ikoze amateka muri abantu kuvuga ati Rayon Sport ibi bintu ukoze n'agatangaza kabisa. Urabona yuko abakinyi bamwe na bamwe batangiye kubakandira akanyenyeri kabisa. Rayon Sport ikoze amateka, uyu mukino igwitwayemo neza gatanu ku kandi ntawe wari wizeye yuko Rayon Sport yatsinda Polisi. Ibyo ntabwo twari tubyizeye. Rayon Sport aka kanya ikoze agasha kabisa. Rayon Sport ubundi Rayon Sport ibintu byayo ibikora gake gake, ndetse Rayon Sport reka tuyitege turebe ukuntu ibintu biragenda. Uno match irakomeza kugenda kabisa. Rayon Sport ikaba yatsinze igitego kimwe, yatsinze ikipe ya Polisi ubusa kabisa. Bakaba butashe amasa aka kanya abo ngo bafana ba Rayon Sport bavuga ati kabisa bimeze neza. Gatanu kuri kagenzi kako uyu munsi. So nkomeza mabwira ati abantu benshi mwibazaga ati Rayon Sport yaba yasinyanye ndetse n'ibindi binyobwa bitari sikoro. Abantu benshi mwabyibazaga, ariko aka kanya umutoza wa Rayon Sport aje asobanura, avuze yuko ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport bavuze yuko nta rundi ruganda basinyanye atari sikoro kabisa. Baje kubihakana, ariko abari kubyemeza ndetse n'abari kubihakana kabisa. Duhurire mu zindi video zigiye zitandukanye, mugenda munakora subscribe kabisa kugira ngo ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako kabisa. Ndabakunda n'umuhungu wanyu Karimagezi nk'ibisanzwe kabisa. Ndabashimira ngo mutagubwa kudukurikirana hano.